ड्रग का कोरोना फाखिबा अनि मारा लेरे लाउथोख्रे लुखोसै जौ याउना तरेना मारा लेत्रे हाइना थादोख्रे इंग्लिशिंग अनि गतरा निपान की जून थादा यामलब ड्रग अमसुंग सेलगा कोरोना फाखिबा दुदा सेनबा नुपा अनि ngarang स्पेशल जज NDNPS W तोलेना मारा लेरे हाइना लाउथोख्रे केस असिदा चेनरिबा मतमदुगी ADC चांदेल की चेयरमैन लुखोसै जौ याउना मी तरेती केस असिदा मारा लेत्रे हाइना लाउथोख्रे कोर्ट न मारा लेरे हाइना लाउथोख्रब नुपा अनि अदुदी तुंखान मुंगजौ एलियस एरिक सहीना तारामापन अपोकपगी मिंग गिंजामोन मोरे वार्ड नंबर 2 गमनोंग बेंग अमसुंग थांगमिनलुंग जौ सहीना कुंथ्रा अपोकपगी मिंग चिनस्वान लाम जौ लुनमोन खुल चुराचानपोनी मखोइदा करंबा मखलगी सैराक पीगदगे हाइबदु थासिगी कुनमाथोइदा लाउथोकनबा मतम लेबखी केस असी सोकलिशिंग अनि गतरा निपान की जून थादा मतमदुगी नाप हाइबदे नार्कोटिक एंड द अफेयर्स ऑफ बॉर्डर हारिबसिगी एडिशनल एसपी थौनाउजुम ब्रिंदाना लुसिंग टीम अमना मंत्री पुखरी अमसुंग लमफेलदगी लुपा कोटी कयामरोंगी ओइगदबा हेरोइन नंबर 4 अमसुंग WI टेबलेट सिंग कोनना ADC हाइबदे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चांदेल की चेयरमैन मतमदुगी लुखोसै जौ याउना मी तारा हुंदोय फाखिबा थौदो अदुगा मरी लेना लौखटखिबनी हियरिंग अदुदा स्पेशल कोर्ट असिना केस असिदा प्रोसिक्यूशन की माइकैदा असोइबा अमसुंग अरानबा क्या लेखी हाइबा वाफम थमखी एक्यूज नंबर 1 टेरेसादगी WI टेबलेट सनी फाकी एक्यूज नंबर 6 लुखोसै जौदगी WI टेबलेट लाख अनि फाकी एक्यूज नंबर 1 3 5 6 9 10 अमसुंग 11 ना केस असिगा मरी लेना लौटूना खिबा अमदी इंसिन खिबा लै एक्यूज नंबर 5 लॉरेंस जौदगी लुपा लाख निफुनी थोई फाकी एक्यूज नंबर 6 हाइबदी लुखोसैदगी सेल लोइना लुपा लाख तारा हुंदोय लिसिंग तारा हुंदोय अमसुंग डिमोनेटाइज तौख्रबा सेल लोइना लुपा लिसिंग मौद्रा मंगा फाकी हाइबा वाफम सिंग प्रोसिक्यूशन ना एविडेंस का लोइना पुथोप ngamde मसिगी मथक्ता फाखिबा हेरोइन पाउडर किलोग्राम 4.595 की मनुंगदा प्रोसिक्यूशन ना शुमनतगी किलोग्राम 2.677 खक्तमक पुथोखी अदुगा किलोग्राम 1.918 असिदी पुथोप ngamkhide मसिगा लोइना पुथोक्त्रिबा ड्रग्सिंग असि कदाइदा चटख्रबगे हाइबगी सबचापो पाउखुम प्रोसिक्यूशन पीबा ngamkhide ना पुलिस स्टेशन की ऑफिसर इंचार्ज की ऑफिस ता असौबा असोइबा मलाइरे मरम मसिना ममांग द सथगिबा इंक्वायरी अदुगी मथक्ता हेन सेक्शन बा इंक्वायरी अमा सथबा मथौ ताइ हाइबा वाफम कोर्ट न थमकी मसिना मरम ओइरगे एक्यूज नंबर 4 थांगमिलुंग जौदगी पुलिस न फाखिबा ड्रग असि किलोग्राम 2.677 नि हाइना कोर्ट न लौरगनी हाइबा वाफम थमकी कोर्ट नाकल अनिमक की वारोन कुपना तारबा मतुंगदा केस असिगी एक्यूज नंबर 4 थांगमिलुन जौबु NDNPS Act 1985 की सेक्शन 21C/22C/29 की मखादा मरा लेरे अदुगा एक्यूज नंबर 2 तुंखान मुंगजौ एलियस एरिकना NDNPS Act 1985 की सेक्शन 21C/22C रीड विथ सेक्शन 29 की मखादा मरा लेरे हाइना लाउथोकी अदुगा एक्यूज नंबर 6 लुखोसै जौ याउना केस असिदा एक्यूज ओरिबा मी तरेत की मथक्ता प्रोसिक्यूशन ना करिगुंबा एविडेंस अमता पीबा ngamdrabani na मखोइबा मारा लेते हाइना लाउथोकी एक्यूज नंबर 6 लुखोसै जौबु मथौ ताबा प्रोसेस लोइरबा मतुंगदा खुदकता मणिपुर सेंट्रल जेल सजिवादगी थादोकनबा कोर्ट ना खंगनकी कोर्ट ना मखा ताना केस असिगा मरी लेना पुलिस ना फाजिनखिबा ड्रग अमसुंग चनद्रबा सेल लुपा लिसिंग मौद्रा मंगा नतना अतै पोलम सिंग मसा मसादा सिनखिगदबनी पुलिस ना फागतखिबा चनद्रबा सेनफम अदु SP नाबना RBI दा चनबा सेल दा ओंथोकनबगी प्रेयर ग लोइना डिपोजिट तौगदबनी अमदी ओंथोकलबा चनबा सेल अदुना गवर्नमेंट की एक्सचेकर दा डिपोजिट तौनबसु खंगनकी पनबयाई केस असिगा मरी लेना फाखिबा तोपमी मरीदी ममांगी ट्रायल दा स्पेशल कोर्ट असिना मरा लेते हाइना हाना थादोखरबनी मरक्सिदा जेल की ऑथोरिटी दिगी फंगबा पावमगी मतुंगिना ngarang numidang pung 5 rom tabada कोर्ट की हुकुम मतुंगिना लुखोसै जौ जेल दगी थादोखरे हाइरी अदुगा तोप पावमना वार ऑन ड्रग्स फागी तारे लुखोसै जौगी केस मनिंग तंबा एजेंसी अमता थिगत हंगदबनी कादा हौखिबा इंग्लिशिंग अनि गतरा निपान की जून 15 दा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ADC चांदेल की चेयरमैन ओरंबा लुखोसै जौगी लंफेल पार्क ता लेबा ऑफिशियल क्वार्टर अमसुंग तोंगान मफम सिंगदगी यामलबा लुपा कोटी कुंतरेट हेनबगी हेरोइन नंबर 4 अमसुंग WI टेबलेट सिंग फाबदा मेन एक्यूज ओखिबा लुखोसै जौबु स्पेशल कोर्ट NDNPS ना ngarang mara leitre haina thadokibasi miyam na chauna chingnaba phawi miyam gi singnaba si koknaba state laingakna higher court ta appeal chatkadabani haina coalition against drugs and alcohol kadana demand tawi kada gi information and the publicity secretary kunongom anand gi cherola mana hai
केस असिगी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हंजिन हंजिन सिंदोकपा केस असिगी ड्रग फाबदा अचौब थौदांग लौखिबी नार्कोटिक्स एंड द अफेयर्स नाव की एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अमबु मरम चादना ट्रांसफर तौबा एनडीएनपीएस की जज ताम मपुंग फाद्रिंगि सिंदोकपा मतमदुगी इम्फाल वेस्ट की एसपी ओरंबा अमना ऑल मणिपुर बार एसोसिएशन अम्बागी प्रेसिडेंट ओरंबा मी अमगा लोइनना मतमदुगी एनडीएनपीएस की जज ओरंबा युमनाम रोथर द केस असिगी चार्जशीट सेमदोकनबो वाफम थमलंबगी लेबाक वाथोक ओइरकपदगी अम्बागी मतमदुगी प्रेसिडेंट फम थादोखिबा लोइनना ड्रग फागतपदा सरुक याखिबा पुलिस ऑफिसर सिंगदा अकनबा पॉलिटिकल प्रेशर कया लाकपा अमसुंग यामना अंगकपा मोंग अमदा फागतखिबा ड्रग सिंग अदुगी ओरिजिनल सैंपल मफम खंगदना मांगखिबा मरम कयासिना मियामगी थाजबा मांगख्रे हाइरी ngasi state asida paliba BJP na lusing balengak sina miam da lauthokiba war on drugs phagi ta hale wahan thok le hendre pharaga media da utpa chairak pi bading amdaba singa khut ka mana daba miam da utchaiba war on drugs tokpana phare investigation da soiribara prosecution da soiribara haibadu thigatpa mathau tare loinana case asi nauna hangdoktuna maning tamba agency amada sinaduna thijin hangadabani ngasi tariba wayel simiam na justice ni haina lawwa yagadra civil society organization kayana sahi kya dagi lauduna lakpa mayai kaba chinjak lalon ba thingu amasung mayai kaba chinjak tagi manipuri khunai kallu haiba miam gi kholaw adu ngasi di arem batare ngasi gi thodok asi manipur gi puari da amam numit amani haina kadana lawi lengak sida miam na thajaba leitre maramaduna khunai asigi future generation asi nisa gi iro nungdalu khigada wadagi kanjana ba akan bai ho ma sangchin ba mathau tare maiki kya dagi nisana maram oiduna manipur khunai gi kangkhun muthat na ba chatharak pa lalong sing ngasi lamdam asida pali ba lengak asina miam bu kanna ba hona bagi mahut nisa lalon ba singbu phong na natraga lon na sogat pa man ba thong chatharak pa si kadana tarai na longde hairi lengak asina war on drugs law thoktuna drug karbar tawba kaya phagat pa sungpham sing thugairak pada kadana pukning thogali adubu drug ka kona na phagalaba mi amabu maral gi matungina chairak pi bangam daba system asi kadana ngak tabangam de haina su serol sina makata na hairi aduga toppa pawmna lukho sai jau thadok pasina BJP government ki war on drugs gi asengba masak takle Megha Chandra Kamjong district headquarter da pangthokadaba cabinet mifam CSO amana pressure tawraga yaithokibasi BJP government asi sole takpani government asina war on drugs haina campaign changsilaga drug lalon bada chenabagi damak phaduna leiriba lukhosai jau thadokhiba sina asengba masak adu takle haina MPCC ki spokesperson MLA Kaisam Megha Chandra na phongdokre ngarang Imphal gi Congress Bhavan da pangthokhiba pawgi mifam amada K Megha Chandra na haiki BJP gi government asina chinda war on drugs haina makhau pongna lawi adubu tawthorokpa thabakna ona teina bangakta oiri drug ka kona na phakiba lukhosai jawgi case asi awangba thaki political profile leiba mi sing amasung police department ki makok thongba official kya chenaba miyamna thengnakre asigumba khunai gi mayokta leiba mi ama phariba sibu thadokna ba honabada aranba thong kya sathakiba adu nupi police officer amana mahaki warol da mayek sengna phongdokhrabani ahan boina lukhosai jawbu bel da thadokna ba honabada mahaki mathakta charge sheet Thagalam badu kotagi amuk hanna withdraw toki. Mahakna bel da thadolaba matungda mangkhiba matungda akan ba pressure piraba matungda amu hanna surrender tawhanba punwa kasi khangnaraba wafamni. Asigumba thawong asida awangba political profile leiba mi sing amasung police ki makok thongba officer kaya senai haina thamkhrabani. Adubu asigumba misak asi thadokhiba asina government ki war on drugs ki wahan thokadu leitre haina Megha Chandra na phongdoki. Asigumba mi asi lower court na thadokhiga daure khanglabadi Karigi Manipur government na high court ta appeal chatribano civil society organization singna asigumba case asigidamak high court ta appeal chatpa du government na ngairibara hangladuna Megha Chandra na high phibam asida miyamna yengduna leiba yaroi mara leiba mi sing chairak pinabagi damakta congress na civil society organization singa loina na khongjang changsingani BJP gi government asina sathariba war on drugs asi sindana ama thabakna amani lukhosai jawgaloina na phaki drug sing adu mari lenaba ayona manghalambagi police officer adu thabaktagi suspend tawkibani masigi mathakta nong makangdana phari drug sing asi kadai da sakhrabage haibasi verify tawbu mathau tai congress na BJP gi government asidagi hiram masigi matangda white paper demand tawri government na drug ki mayokta CSO mayam amana sangsiliba iho usi aremba tahan biganu haina su Megha Chandra na phongdoki Amarom Kamjong district headquarter da thasi ki taratokta cabinet mifam pangthokna bagi damakta sem saba loiruraba matungda cancel tawkhibagi matangda Megha Chandra na hai BJP gi government asina singtam nungsinare law and order gi problem leitre haina lauraga karigi damak go to hills ki makhada Kamjong district headquarter da phamgadaba cabinet mifam ama karigumba maram amata pidana yaithok libano
mahang na hai ki UNC gumba civil society organization amana pressure tawraga cabinet mifam ama cancel tawba asi government asi sole takpani lengak haitre haibani asi gumba government asi gi ijat leitaba mataw asi manipur gi puari da amuba kalina yektuna lehoragani maram amata pidana government na cabinet mifam yaithokhiba asina state cabinet ki sanctity mangle opposition ruling pullaga democratic oina lengak leba government ki dignity leitre takpani leiriba government asi mayon khangdraba lengak oire haina mega chandrna phongdokhi civil society amana pressure tawraga chingda pangthokadaba cabinet mifam yaithokpa asigum tampakta leiriba civil society amana pressure tawraga CM secretariat ta pangthokadaba cabinet mifam yaithokadawribra haina mega chandrna hangki mahang na hai government asina kamjong district ta miyam gidamak semgatpa project ya sangagadaba amasung project ya amana urep uyung tamgadaba adu maram khangdana tokhiba si laibak thibani government na miyam gidamak ta tawriba thabak sing asi gidamak ta opposition oirabasu thagatpa phongdoklibani adu miyam gi tawgadaba thabak government na CSO amagi pressure da tawdaba asidi ikai ningai ni hojik leiriba BJP government asi kari tawgadage haibasi opposition na hangbagi mahuta government asina adumak wahang tawri Kasom subdivision dagi Myanmar border tamna PMGSY gi makhada semgadaba lambi adu sel lokthokraga lambi leiramdre haibasi government asida CM gi advisor oiriba KLAC ona phongdokhrabani masi opposition haibanate maramaduna opposition da onsin bagi mahuta hiramasida miyamda achumba wafam khangan biu hainasu MLA Mega Chandrana phongdokhi aroibada Paubilai News reader gi video bu yengbiriba khudingmak bu thagatsari